Dobrodošli v oddaji, ki vam riše vedno nove oblike bivanja. Zanimivo, kolikokrat svoja bivališča primerjamo z gnezdom, kar pomeni, da dom primerjamo z najbolj varnim, toplim zavetjem. Ampak, če v naravi starši kar odločno poskrbijo, da mladiči pravočasno zapustijo gnezdo in zletijo v svet, pa je v človeškem svetu nemalokrat drugače. Pri nas je še vedno veliko hiš grajenih z mislijo, da bodo nudile toplo gnezdo še naslednjim generacijam. Kar pa se v resnici tudi da. Danes med drugim dobite primer, kako udobno, privlačno in predvsem dovolj zasebno živeti starši pod isto streho. In medtem, ko bo glavno besedo nocoj imela mladost, pa gremo najprej k hiši, kjer o družinskih potrebah ni bilo ne duha, ne sluha. Nekoč je bila vrhunska kuharica. Delala je v prestižnih restavracijah z Michelinovimi zvezdicami v San Franciscu in New Yorku. Danes pa Jade Van den Baren z možem in 2 otrokoma živi v Ljubljani in se ukvarja s celostnimi prenovami nepremičnin. Ogledali smo si počitniško hišo, ki jo je preuredila za svojega prijatelja, naročnika iz Rusije. V tej počitniški hiši v Ukancu, tik ob Bohinjskem jezeru, je nekoč poletja preživljal naš nekdanji predsednik Janez Drnovšek in kar nekaj strani njegovih knjig je bilo napisanih prav v tej hišici. Danes je v lasti gospoda iz Rusije, zaljubljenca v Slovenijo, ki bi rad tukaj preživel jesen svojega življenja. In prenovo je zaupal zelo zanimivi sogovornici. Hi, Jade. Hi. So we're in the house with a rich and really interesting history. But what was the main idea with the renovation? The main idea, well, my client bought it at an auction, and he actually never visited the house before. So from the outside, it's very impressive and it's big. But when we got on the inside, it was very closed up. There were 2 small studio apartments at the ground level. And then this level was just kind of a small, low-ceiling, cabin-like, dark wood paneling. So the objective of the project was to make the house feel quite grand and create space and light in what was a very kind of dark, these consolidated areas. Tell us about the owner. Who is he? Mr. Konstantin, he's a client of mine that I've been working with for about 5 years now. He invests a lot in Slovenia and into more mountain cottages, anything by basically the mountains and the river he's interested in. So we do a lot of renovations in these very rural, challenging places. And this place he found at auction for himself. So he just loves the mountains and exercising and fishing, and so it's a perfect spot for him. He's Russian, right? Yes, he is. Sedanji lastnik je hišo kupil na spletni dražbi. Všeč sta mu bili zunanjost in okolica, medtem ko notranjosti hiše pred nakupom ni videl. Ko sta se z arhitektko prvič odpravila na ogled, pa je bil kar precej razočaran, saj si je predstavljal, da bo hiša bolj prostorna. Ker je z arhitektko že prej sodeloval in mu je njen slog opremljanja blizu, glede interjerja ni imel kakšnih posebnih zahtev. Želel si je le, da bo hiša na koncu izgledala večja in predvsem svetlejša. So what would you say were the biggest challenges for you in this house? That's a great question, because I did have quite a few. I would say in the kitchen area, we have the eaves all in the house, which are the side panels. And when you're designing the kitchen, you need a certain space for the refrigerator. And though but I wanted to design it that it really kind of stuck out, because it was literally the only place, that you could have the fridge and as well as the oven. So when you design with the eaves, it's always super challenging to kind of get those bigger pieces in and to work them into the space. And then I would say on this side, in the living room, one of the challenges was I put in the fireplace, but again, because of the eave and the way it is, it had to be tucked in the corner there. And it just kind of got lost, and it just wasn't sitting with me. And so then I decided to clad it in the stone and just give it more presence and volume to the space. So I think it's worked out quite well now.
And in addition to that, in the living room, when you have these eaves, you need a place to put a television because there's no walls to use. So what we did there is I built out a wall for the TV, and then in that dead space behind there, because there's a structural beam there that has to stay, we created the bar area. Downstairs in the master bedroom, I wanted to create Constantine this kind of area of space and light, as well as being able to have these really nice vistas of a fireplace and of the river. And then in addition to that, I think with both the bathrooms, I wanted them to feel part of the space, part of also the bedroom, bathroom, because the spaces were so small. I needed to use that bathroom space and somehow incorporate it into the bedroom to give the sense of volume and space. So I did these glass mirrors, these glass windows in the bathrooms to, so when you're in there, you can still feel in the room and outside. Oh, so that's on purpose. Yeah, so those are on purpose. You can see the person that is taking a shower. Well, Constantine has some girlfriends, so I'm sure he would appreciate a viewing platform. All right, so that's the reason. I care about my clients' needs, what can I say? Hiša je zaradi visokih smrek, ki jo obdajajo, nekoliko skrita pred pogledi. Pravzaprav je bila pred nekaj leti še bolj, vendar je tik ob zaključku del prav v tem koncu Bohinja divjala huda nevihta, ki je za seboj pustila množico podrtih dreves. V poklon številnim drevesom, ki so v tej nevihti padla, je Jade na stopnišču obesila printe drevesnih debel. And for a conclusion, tell us please, how did Top Chef, I'm talking about you, ended up in a real estate business and in interior design, architecture? Well, I mean, it started a long time ago, I would say, with my own upbringing and my parents. My father had a Fortune 500 company, so he worked for, and we would travel all over the world. And it really, I'm quite used to moving a lot. And then when we moved, we would sell it and, move on. And so that is like the start of where I got interested in property, and we've always been interested in property. And even when I went to culinary school after uni, and then I did the restaurant scene for a long time. You worked in a Michelin star restaurant as well. Yeah, I did. I was trained in one, and I worked in them, and I did the 5-star scene in New York and San Francisco, and then I moved to London, where I opened up a restaurant for an architectural firm, and I got to design it and come up with the theme and everything. So that was also an amazing creative process. So it's kind of, then we moved here when Slovenia joined the EU. We bought a farmhouse in Prekmurje, and so we renovated that, and we did that piece. And then we decided to move here permanently, so we bought and renovated a flat in Ljubljana. And my husband started the real estate company that we have here, focusing mainly on foreigners who come and invest here. And so then my kind of job came up from helping them start to renovate and then actually turning it into a whole business where I work with architects, and we have project managers and construction teams, and I work closely with my clients. So do you ever cook for Mr. Konstantin? I do, and he would like it if I came over more, I'm sure. But Ljubljana to Bohin is quite a distance to travel to cook some risotto for him, which is his favorite dish. Jade, thank you very much for this conversation. Welcome. Yeah, it's been great. V nadaljevanju vam pokažemo, kako sta si dom ustvarili dve mladi družini. Prvi par si je ustvaril dom v mansardi staršev, drugi pa s svežimi lastnimi idejami in zagnanim delom prenovil stanovanje v pritličju večstanovanjske stavbe. Dobrodošli spet v oddaji Ambienti. Stanovati pod isto streho skupaj s starši. Nekdo o tem niti slišati noče, nekaterim kaj drugega niti ne preostane. Lahko pa je to tudi zavestna in racionalna odločitev, ki prinese lepo sožitje, prikladno simbiozo in dovolj zasebnosti hkrati.
Tukaj imamo primer mlade družine iz Dolenjske, ki si je v klasični hiši staršev zgradila sodobno mansardno stanovanje, ter tako seveda najprej prihranila denar za nakup nepremičnine. Ampak prednosti je še več. Izkoriščanje prazen prostor v veliki družinski hiši, bližina staršev za pomoč pri varstvu otrok pa pride še kako prav. Katja in Blaž sta se pred 6 leti odločila za skupno življenje, pred 3 pa dokončala prenovo mansarde v hiši Blaževih staršev. Vmes sta dobila novega člana družinice, to poletje pa ju čaka še poroka. Odločitev za življenje v hiši Blaževih staršev je, kot pravita, bila predvsem praktična in smiselna odločitev. Razmišljala sva veliko v tej smeri, če malo preračunaš vse finance tudi, a ne? Nekaj takih hiš in nepremičnin je tudi v najnih družinah že kar nekaj stari starši, najni starši. Potem sva rekla, ok, to pa kar nekaj nanese, zakaj pa bi midva šla v lastno gradnjo, a ne? Tako da, ko sem pristala, smo šli v akcijo. V tem načinu življenja, ki ga trenutno živiva, zelo pomagajo. Mogoče, ko bojo pa moji starši starejši, bomo pa tudi midva lažje pomagala in s tem vrnila neko uslugo za to pomoč. Ja, mi da pravzaprav vemo, v kaj smo se na nek način spustila, a ne? Oba podpirava tako medgeneracijsko sobivanje. Te pomoči, ki sva jo deležna, tako veliko, da nama zelo pride prav, no? Gradnja družinskega gnezdeca v mansardi ni kaj dosti spremenila zunanjega videza hiše. Za prenovo mansarde, kar je med drugim terjalo gradbo prizidka, stopnic, večjega števila strešnih oken, sta se obrnila na prijatelja, arhitekta. Rok, vi ste Blažev prijatelj že nekaj časa. Kako je zdaj bilo sodelovati? A je bilo zaradi tega sigurno malo manj formalno sodelovanje? A je to boljše ali slabše, če delaš za prijatelja? Vsekakor je bilo lažje, ker sem ga poznal že od otroštva. Pri samem oblikovanju sem pač upošteval njegov karakter, kot tudi Katin. Tudi glede na to, da sta pustolovca, rada potujeta, je prostor ratov tega malo bolj dinamičen, kot bi sicer. Streho hiše pri prenovi mansarde ni bilo treba menjati, zato so povsod dodali okna, umestitev katerih pa je bila v določenih prostorih, kot je kopalnica, bolj zahtevna. Za kvaliteto bivanja in prijetno vzdušje v prenovljeni mansardi poskrbi tako kar 9 strešnih oken. Ja, že takoj, ko smo videli stanje še takrat neizkoriščenega podstrešja, je bila ideja, da bi vnesli veliko svetlobe. Tudi ker gre za dokaj nizek kolenčni zid, je tukaj dovod svetlobe kar dosti slab, ne? Samo iz čelne strani, ki pa pač ni zadost, ne? Za neko ugodno svetlobo, ne? Tukaj nama na pomoč priskočila ekipa z Veluxa in so nama svetovali tudi kaj in kako, kam približno, ne? Tako da tukaj so pa oni naredili svojo vlogo, ne? Je kar 9 strešnih oken. Taka strešna okna doprinesejo ne samo svetlobo, ampak tudi funkcionalnost, ker se sama pomivajo, kadar dežuje, tako da. Gospo Simono Mehle smo povprašali, kako se lotiti nakupa strešnega okna. Simona, vi vsakodnevno svetujete ljudem okrog strešnih oken. Me zanima, kaj največkrat vprašajo? Stranke v bistvu največkrat začnejo pogovor z vprašanjem, koliko pa stane strešno okno. A res? No, in koliko stane? Ja, odgovor na to ni ravno preprost, saj je cena odvisna od modela, zasteklitve, dimenzije. Strankam pomagamo z nasveti za ureditev prijetne mansarde in ne le katero strešno okno izbrati. Če so strešna okna edina v prostoru, potem morajo biti vgrajena na višini, da oseba v sedečem položaju še vedno vidi ven okolico. Za ostala nadstropja je to precej logično. V mansardah pa so še vedno okna vgrajena previsoko. Takoj se pol pojavi vprašanje tudi načina odpiranja okna. Ročitelj zgoraj omogoča enostavno odpiranje strešnih oken, tudi ko je pod oknom pohištvo, okno pa je še vedno na ustrezni višini. Tukaj imamo primer precej visokega kolenčnega zidu, zaradi tega so okna avtomatsko postavljena precej visoko. Kako v takem primeru svetujete? Tukaj zagotavljajo razgled balkonska vrata. Strešna okna pa so vgrajena kot dodaten vir naravne svetlobe v prostoru, zagotavljajo dobro osvetlitev predvsem dnevne sobe in recimo kuhinje. Le kako bi izgledala tale kuhinja brez strešnega okna? Pri delu za pultom bi dejansko mogli imeti prižgano luč. Po zimi ne želimo imeti energijskih izgub, zato dejansko priporočamo, da se zrači kontrolirano
in sicer 2 do 4 krat na dan po nekaj minut. Pri tem je potrebno ustvariti prepih, da se zrak čim hitreje zamenja in tukaj veliko pripomorejo visoko vgrajena okna, saj lahko naredimo efekt dimnika, zato da se zrak hitro zamenja, stene, pohištvo pa se ne ogladijo in nimamo energijskih izgub. Simona, tele nasvete kar tresete iz rokava, ampak če bi vas poklical po telefonu naše podjetje, a bi mi kaj zaračunali za to vrstne nasvete? Ne bi. To vrstna svetovanja so brezplačna. Svetujemo tako po telefonu, kot tudi v našem razstavnem salonu, kjer imamo na ogled tudi različne modele oken, lahko pa se po predhodnem dogovoru tudi oglasimo na dom in svetujemo na domu. Mansarda v velikosti 120 kvadratnih metrov ima 2 spalnici. Kopalnica se nahaja med družabnim in intimnim delom stanovanja. Iz dnevnega in jedilnega prostora, ki sta medsebojno povezana, stopnice vodijo v zgornji del mansarde, kjer je manjši delovni in v prihodnosti tudi bralni kotiček. Stopnice, kot tudi ograjo iz navtične vrvi, je naredil kar Blaž. Kakšno kuhinjo si želi, je Katja vedela že od samega začetka, zato jo je dala narediti po meri. Brez zgornjih polic, brez nape, z velikim funkcionalnim otokom, ki vsebuje veliko predalov in omaric. Ja, zdaj v kuhno pašemo punce, ne? Sicer pri nas so se najprej lotili, kako bi kuhna izgledala 2 moška, pa sem rekla, da bomo to kar zgodbo zaključili, pa bom jaz povedala. Zdaj v kuhinji je ponavadi tako, v kuhinjo vedno postavijo vse v eno steno, čim bolj izkoriščeno, da ima vse nametati skupaj. Meni pa ravno to ni to, ne. Rada imam svobodo in tudi v kuhinji sem želela to in najbolj moteče je, da ko kuham, da imam nekaj nad sabo. Stena je zaenkrat še prazna, če pa povem, kaj bo gor pisala, vam bo pa gotovo vsem jasno, kaj mi počnemo v kuhinji, no. Napis bo: v naši kuhinji se pleše. Želimo, da je to tudi enosredni prostor, da ni samo ženska tam, ne, tako kot ponavadi je, ampak da je to tudi enosredni prostor, kjer se stvari dogajajo, ne. Velik poudarek pri prenovi, ki je stala okrog 90 000 evrov, je bil na maksimalni izkoriščenosti vsakega kotička prostora. Po 3 letih, kolikor živita v tem prostoru, Blaž in Katja, kot pravita, ne bi ničesar spremenila oziroma naredila drugače. V bistvu zaenkrat kakšne večje pomanjkljivosti nismo ugotovili. Nama vse ponuja, kar rabiva. To pomeni, da bosta z Rokom ostala dobra prijatelja. Ja, absolutno. Torej, v hiši zdaj bivata 2 družini in vsej veste, poznamo tisto reklo, da je dobro imeti hišo ali pa vhod tako daleč, da tašča in tast ne morete v copatih priti. Kako je s tem pri vama? Ohranjava neko zasebnost zase. Svoj dom, ja. In neko v bistvu skupno življenje, ne? Tako, ja. In baby servis je zlata vreden, ne? Zelo podpiševa. No, to pa je misel, ki si jo velja zapomniti. V tej kuhinji se pleše. Tudi naslednjo zgodbo je spisala mladost. Če ste na Instagramu in so v središču vašega zanimanja tudi lepi ambienti, morda poznate profil Apartment 105. Tudi mi sledimo njihovim objavam in Anja je obiskala ustvarjalna avtorja navdihujočih fotografij. V blokovskem naselju v mirni ljubljanski soseski, obdani z zelenjem, si je mlad par uredil svoj dom. Živa in Luka sta velika ljubitelja dobrega oblikovanja in lepih interjerjev, zato pri oblikovanju svojega doma nista iskala pomoči arhitekta, temveč sta se prenove lotila kar sama. Poglejmo, kako jima je to uspelo. Živa in Luka, lepo pozdravljena. Naše sodelovanje ima nekako zelo zanimiv začetek. Naša novinarka je bila namreč zelo navdušena nad fotografijami vajinega stanovanja na Instagramu in tako ste nekako tudi potem začeli, ne? Ja, v bistvu nam je napisala na message na Instagramu, pa so se potem začeli malo pogovarjati, pa je rekla, če bi pač nastopili, oziroma naše stanovanje, če bi nastopilo v vaši oddaji, pa smo se pa nekako zmenili. Da ja. Da ja. In se je začelo naše sodelovanje. Mogoče, če začnemo kar pri prvem prostoru, to je tem, v katerem se nahajamo, je osrednji prostor vajinega stanovanja in je tudi deluje zelo zračno, zelo prostorno.
pravzaprav imamo občutek, da bi bili v hiši, ne v stanovanju. Ne? Se pravi, kakšna je potem recimo kvadratura vajnega stanovanja? Mislim, da je okoli 85 do 87, no nekaj tako. Nekaj takega. Je pa res, da je bil prej stanovanje veliko bolj zaprt, prijem smo ga prenovili. Take majhne sobe so bile tle, so bile v bistvu 3 sobe na tem prostoru, ki je zdaj vse odprto, so bile prej 3 sobe, pa še balkon. In postopek je bil pa tak, da smo v bistvu vse slekali do konca, cel stanovanje, smo dali vse ven tlake, vse, in smo potem naredili v bistvu vse še enkrat na novo. Ne. Glede na to, da je Luka gradbenik in je bila zasnova prenove zelo dobro premišljena, je bilo stanovanje za vselitev pripravljeno le v dobrih 3 mesecih. Oba živo pa menita, da ni dobro, če je ob vselitvi vse opremljeno do zadnje pike. Saj šele potem, ko v domu zaživiš, začneš opažati, kaj vse ti je pomembno in kaj ne. Zato sta stanovanje opremila le z najnujnejšim, kasneje pa sta po potrebi dokupovala ali pa spreminjala razporeditev pohištva. Inspiracijo za notranjo opremo sta našla v različnih revijah, na Instagramu ter v svojih najljubših blogih. Slednje še vedno rada prebirata in gledata in tako se tudi njuno stanovanje ves čas pomalem spreminja. Vajino stanovanje je zelo zračno in ko stopimo noter, ima nek pridih skandinavskega. Je to recimo potem vajin priljubljen slog opremljanja stanovanja? Ja, sigurno. Meni je všeč, ker je tako zelo mal barv, izčiščene linije, malo minimalistično, ampak midva sva potem ta stil malo po svoje priredila. Ne? Imamo veliko še rastlin, ki dajo neko življenje, se nam zdi, pa veliko umetniških del slik, nekih kipcev, reliefov, takih stvari, ki dajo malo še dodajo, no? Malo dekorja. To je kot ena osnova, v bistvu je ta skandinavski stil. Ne? Midva sva ga pa pol po svoje. Ja. Sva ga udomačila. Ja. Tako personalizirala glede na potrebe vaše družine. Če v trgovini ne najdeta primernega kosa ali pa je ta nesramno drag, se potrudita in si ga naredita kar sama. Začela sta s posteljo, za katero jima je mizar naredil le okvir, ki sta ga sama tapecirala. Zelo sta zadovoljna z njo, le barvo in teksturo tkanine sta že nekajkrat spremenila. Slika v jedilnici je iz stare bele rjuhe, ki sta jo napela na lesen okvir, številko pa narisala s šablono in pobarvala. Tudi velik cvetlični lonec iz betona je njun izdelek. Želela sta betonskega, vendar so bili predragi. Tega, ki ga imata sedaj, sta naredila iz betonske cevi za odpadne vode. Prej sem omenjala, da ko človek stopi v vajino stanovanje, takoj dobi občutek, da je v hiši in k temu zagotovo pripomore vajin atrij, ki je res taka zelena oaza oziroma deluje zelo sproščujoče za kakšne fine vrtne zabave. Mi mogoče lahko še kaj o tem poveste, sta tudi to idejno sama zasnovala? Ja, v bistvu so bila dosti omejena, kaj lahko pa česa ne, zato ker je v bistvu na severni strani in je bilo prevlažen, da bi lahko trava rasla. Tako da smo naredili tako, da smo dali les od zunaj, ne. Ker smo pa hoteli, da bi imeli še malo zelenja okoli, smo pa pač pol naredili kakor je, ne. Tako da je super minimalno vzdrževanje, pa smo pa še zasadili tako okrog, da je malo zelen, da ni toliko te ograje. Pa nam dali tako pohištvo udobno. Sva rekla, ne bova dala jedilne mize, vse imamo 3 korake stran, pa smo dali raj kavč. Je kakšen element v enem stanovanju, ki nosi posebno težo ali pa ima za seboj kakšno zanimivo zgodbo? Ja, ima posebno težo, ja. Ja, mogoče res lahko povemo za tele luči tukaj nad kavčem. Ne zgledajo mogoče na prvi pogled nekaj posebne, ampak za naju pa so. No. Ko sem bila jaz drugič noseča, sva bila v Parizu na oddihu in sva v centru Pariza v tehnični trgovini videla tele luči in so nam bile, mislim, sploh meni so bile blazno všeč. Posebej tebi, ne? In sva potem jih kupila, ne? Ampak problem je bil, kako zdaj to spraviti, ne? Najprej do hotela, pa potem kako v Ljubljano, ne, domov, ne. In jih je Luka pol svojih vzela, 3 so bile in jih je nosil čez cel Pariz. Pa še dež je padel. Na podzemno, dež je padel. In v hotel sva tisti pol tako nekako zapakirala, da ni nama bilo treba še dodatne prtljage plačati. Res sva jih pol, mislim, res je bilo tako... Ja, res je bila fina zgodba, no, tako da, predvsem težka. To je tako potem, če si žena nekaj zaželi, ja, ne? Je lažje nositi, ne? Lažje nositi. Odlično.
In spet se je na čudovit način pokazalo, koliko različnih vizij imajo lahko naša domovanja. Kako splete svoje gnezdo vsak po svoje, glede na svoje želje in potrebe. Morda pa včasih sploh ni tako preprosto prepoznati in izluščiti tisti najbolj naš slog bivanja in mu potem naslikati ustrezno podobo. Ampak v nekaj sem prepričan, da vam bo ogled naše oddaje v velik navdih in da boste še več dobrih idej vedno lahko našli na www.tvambienti.si. Super teden vam želim do prihodnjič, ko vam pokažemo prav poseben vrt, vrt rekreacije in druženja ob domu upokojencev in sodobno prenovo tipične kraške hiše v vasi Gabrovica na Krasu.